tubaye ikaze makuru yacu y'imikino twizere ko mumeze neza cyane by'umwihariko abafana b'ikipe ya PL mumeze mutera nyuma yo gutwara igikombe cya shampiyona cya gatandatu muyikurikiranye s'il vous plaît mwumve icyo kintu. Ikipe ya PL bitanye mukandagira cyangwa se gitinyiro imaze gutwara ibikombe bitandatu bya shampiyona y'u Rwanda byikurikiranya, kimwe, bibiri, bitatu, bine, bitanu, bitandatu. Ayayayayaya, ikipe ya PL ku rutonde nayibonye ku rutonde rw'amakipe 9 amaze gutwara ibikombe byinshi byikurikiranya, kuko ikipe nabonye ya mbere ni ikipe bita Al Hilal igeze gutwara ibikombe 9. APR ni ikipe ya 9 mu makipe 10 amaze gutwara ibikombe byinshi ku isi yikurikiranya. Ibi bintu ikipe ya PL ikora muri shampiyona y'u Rwanda rwose biboneka hake, ibikombe bitandatu byikurikiranya rwose ahangaho ufite itandukaniro pepe. Ariko nanone ibyo byose ikipe ya PL bikesha rutahizamu w'umunya Burkina Faso Réseau Integre nk'uko abaturage baho bitwa Cheikh Djibril Ouattara, rutahizamu w'ikipe ya PL umaze kwitsinda ibitego byinshi pepe. Uyu rutahizamu ahantu utandukanye n'abandi bakinnyi wenda twagiye tubona baciye hano mu Rwanda ndetse bakinira hano mu Rwanda, ni rutahizamu utsinda ibitego bya bitego nyine bifite akamaro, handi umukeneye uramubona. Ashobora kudatsinda kuri match wenda tuvuge n'urugero yamuhazi nubwo yatsinze wenda kadupfe kuba dutanze urwo rugero, ariko kuri match ya Rayon Sport umukeneyeho ya match uvuga ngo dukeneye iki kintu runaka, aho ngaho ukamubona rwose ahari agenda nk'isasu. Bamwita Cheikh Djibril Ouattara, umaze guhesha ikipe ya PL ibikombe birenga bitatu. Hari Heroes Cup, hakaba igikombe cy'amahoro ndetse n'igikombe cya shampiyona. Ibyo bikombe rwose amaze kubihesha ikipe ya PL, kandi ibyo byose yabitwaye uyu munya Burkina Faso amaze gusesekara mu ikipe ya PL bamwita Cheikh Djibril Ouattara, rutahizamu w'ikipe ya PL, umwe mu bakinnyi bakomeje kugenda batanga umusaruro ku ruhande rw'ikipe ya PL. Rwose abafana bavuga batanga rwose ubuyobozi bwaguze neza kandi bwaguze umukinnyi mwiza uzanagenda dufasha byinshi muri shampiyona y'u Rwanda. Arabikoze, turamubonye, turamushimiye ndetse tumuhaye indabyo zose. Ubu ngubu tumutegereje ku ruhando nyafurika, ubundi naho atwigaragarize. Basaba ikipe ya PL kongera kugura abandi bakinnyi babiri b'imbere bashobora kumufasha, bari kuri calibre yo ku rwego nyine rwo nk'urwe. Babakinnyi nyine uvuga ati abangaba rwose bari ku rwego rwiza, bashobora kuba baza bagakora ibintu bagatanga itandukaniro kurusha ba Denis Omedi ndetse na Barafinda. Ubona ko nta kirimo cya danger, nta kintu cyatari bakora wavuga ngo urabajyana imbere y'ikipe ikomeye wenda nka Pyramide, ko niyo bakunda guhura cyane, uvuge ngo wabahuza na Zamalek cyangwa se wabahuza na Al Hilal oya, cyangwa se Al Hilal. Ikipe yose rwose ikomeye ntago wajyanaho Barafinda ndetse na Denis Omedi. Ariko nk'uyu rutahizamu ikipe ya PL bita Ouattara, ubona ko ni umukinnyi muzima ushobora no kugenda atanga byinshi bigiye bitandukanye wenda mu gihe bahura n'amakipe akomeye, kuko we wabonye ko yaba ikipe ikomeye n'ikipe yoroshye rwose byose ntago byose bari kimwe. Aratsinda, we gutsinda nta umuhagarika rwose, amakipe yose arayatsinda, kandi ikipe itararya igitego cye ntayo pe. Nakoze ubushakashatsi nsanga nta kipe irarya ibitego rwose ngo arimo icy'umuvandimwe wita Ouattara. Ubwo uretse Musanze batarakina, naho ubundi izindi kipe zose zagiye zibitamira rwose, zibitamira. Za Gasogi zarabitamiye, za Kigali zirabitamira, za Polisi zirabitamira, Rayon Sport irabitamira. Amakipe yose rwose yo bita Cheikh Djibril Ouattara yagiye ayasogongezaho. Ubasigaye Musanze United nayitsinda, ubwo amakipe yose araba yatsinze rwose ari 15. Buri kipe araba yaragize uruhare mu kwinjizamo igitego. Sinzi niba ko kantu umwara karebye, sinzi nimba ku kantu umwara kitegereje cyane. Kuri match ya Rutsiro yateretsemo, match ya Etensera aterekamo, match y'Amagaju aterekamo, match ya Mukura aterekamo. Match ya Mukura yatsinze uyu Ouattara yaratsinze kuri penalty. Uyu rutahizamu ni ibindi bintu rwose, ni umuriro wo kotera kureba, mwita Cheikh Djibril Ouattara. Uyu mukinnyi rero abafana b'ikipe ya PL batangiye gusaba ngo ubuyobozi budufashe, butuzanire abandi bakinnyi bagomba kumufasha, bagomba kumujya mu mpakuru, bagomba nyine babandi bari ku rwego rwo hejuru, bari kuri calibre nk'iye cyangwa bari ku rwego nk'urwe, bashobora kuba batanga umusaruro kurusha Barafinda ndetse na Denis Omedi. Ubona ko babura, hari icyo babura experience, babura n'ubushobozi bundi, hari ubushobozi badafite, hari ubushobozi APR bashakamo badafite. Abafana bakavuga bati hano mu Rwanda bashobora kuba baza bakabikora ku bushobozi bwabo bafite hano mu Rwanda bikaba byahura, ariko baravuga batabangaba ntago wabajyana ku ruhando nyafurika ngo uvuge ngo ufite icyo wizeye cyangwa ufite uruvugiro ku yandi makipe uvuga ko rwose ngo ushobora kuba wagira icyo ukora mu gihe ugifite aba bakinnyi bari
ku rwego rwo kudatanga umusaruro w'abafana babitezeho. Wenda bashobora kugira match nziza, ariko kugira match nziza no gutanga umusaruro ni ibintu bitandukanye. Baravuga bati rwose ikipe ya PL niza n'abakinnyi babiri b'imbere b'imyaka wa mugani n'umuvandimwe bita Leonidas Ndayisaba, tunamusuhuza cyane, niwe uvuga ati ikipe ya PL mu bakinnyi b'imyaka. Abafana nabo baravuga bati rwose PL nigiriza n'abakinnyi b'imyaka babandi ba nyabunyiri babandi bari ku rwego. Ikipe ya PL kuzana abakinnyi bakiri kwishakisha batarakina imikino nyafurika, batazi ngo imikino bimeze biti imikino. Burya mwabonye ko burya irushanwa umuntu bari kimwe igihe kinini aba bafitemo experience, abaziti iyo tsinze ibitego bigeze kuri umunota match ijyana gutya bikagenda gutyo. Niyo mpamvu uzarebe uriya n'ikipe ya Arsenal ibintu ni bimwe mu bintu byayikozeho. Kutamenyera rya rushanwa, cya kintu cyo kutarimenyera. Experience ya Arsenal ni ya Paris Saint-Germain ntago zanganaga muri Champions League. Paris Saint-Germain ntago igisibamo n'ubwo wenda nayo nta bindi bya danger igeraho, ariko ubona ko nayo ibihari ine, ariko Arsenal yo ni